KSA Hamren Hitran Chatumpen Career Guidance and Anti-Drugs Awareness Program Kapiman Pon Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee Tumpen Chapatur Pipon Si Kiching Sia Kisar Pensi Kilang Pon Kardom Kadokawi North East Hill today Kilang Ver Kaching Honorat Doana Pansitami Kardom ng Pajir Iklo Kardom Pinia daba birta along nili samiring mirte mungpi tang tenon birta ang tonpet arjupanikha KSA Hamren Hitran Chatumpen Career Guidance and Anti-Drugs Awareness Program Kapiman Pon Nijang Karbi Anglong Hamren Rengbong Home Auditorium Hall along KSA Hamren Hitran Chatumpen Career Guidance and Anti-Drugs Awareness Program Piman Ponlo Lapen la sahut Theme kitokpon lake education is a doorway to success and a pitch to get rid of drugs. La sopensi piniajay mek asai KSA Hamren Hitran Chatumpen deng ponlo. La pen ove kimi mati school college kituna tumpan chinki chithan patupon along career guidance and anti-drugs apathak chinki ponsi RD dojot pen awareness asai pachun ponlo. Lapen laso along Nijang Karbi Anglong Hamren Arong Supi along HSLC Lapen HS Kyuntang Atung Phanta Karchupon Asai Deng Ponlo Aluhiman Kido Socheng Constituency MECH Singrong Pharta Chitong Dunpen Misen Alam School College Kido Natung Phan Ponlo HS successful candidates come career guidance Lapen anti-drugs awareness program along Pini Hamren head runs under Hamren Regional Committee under Gedo hin perpati tipon Pini dak nili to nili pan Central Committee hoy pena pas tong dulong po na pena coba po lang litan jorolo hak tema Pini son especially di ilitung chini lo Hamren area particularly West Karbeng long pen Hamren area lo recently ingsi tamne HIV AIDS akiso pencheng lo kapre akiso nang pi ka joini alang litung lason awareness ki kontek la bang akrasi arang litan kero ki por pilo la pe condition nilitung nang ke kacirami pan redilo kacingumi pan redilo kopi stem ma koson ma apang nilitung hana pangumi la karbi rongo saramai tum der ali apang karbi cultural society ma de KCS la pen karbi la men mai tum alang litung apang nilitung office long mango nilitung ke in writing tado tamne chedonu lo ajar condition tame nitum chedonu lo nilitung manga kupon chedonu lo la pen recently nilitung annual general conference held at Disama number 2 Lumajong lang so long tanil conference tanil tinga clearly chedonu lo tipu conference resolution deng pon lo ke KSA ka chingrum la bang nilitung niya ko pe chedonu lo la pen kirang jilang ni tame hajar condition tame nilitung condition pipe nilitung ka chingrum yan ready lo tame kapre ka tumbang apang bang media la bang nilitung ka ma hudolo anytime any moment tame karbi rongo saramai kuchot kali lo kapre ka platform tumle hajar nilitung bang ready lo Sebenarnya karbi nang isai bi bak kita so kita KSA na penduen order and ini step dengi tentang kita penduen kedam tahun ni tame nilitung deng polo all karbi anglong in collaboration with Assam Police Thana Long Penchenglok output Long Penchenglok SPU Fees Penchenglok both East and West nilitung tamne drugs awareness campaign ma nilitung deng polo lapen kebangjilan ni tame la soma drugs awareness campaign Penchenglok kupipi ma issues kedoan la related to drugs nilitung keklem ponipan tipik konjinglo lapen nilitung la nalitung tekolo ko nilitung dak Hamren long rin long kole la so awareness campaign ponali ali sehat nilitung ha kajironga ta la so awareness campaign pon bomlo dua bakuri da pon bomlo kiruni da pon bomlo har dongka mukam da pon bomlo ha da pon bomlo thank you so much LP school along penana teacher na tumke American system ki ko class ka be tumhan tami class 9 class 10 na tumhan tami teacher pa klem do asana school along tum kaise hin ta ki sign la so ploter ke nilitung abranstin kunama along ri nang linang khan inang ko kuna along rima atema nilitung isi under the leadership of Honorable EM Richard Top nilitung isi WhatsApp group do education reformation quality education fund nang litung jong si hala kunan adimma hala nilitung ma branch do hala nilitung ma branch president secretary kuman hala dak kumat teacher sila sona chokem ma hala dak a video a photo ba hala details pino nilitung ma branch kumpa president secretary kuman ba nilitung ma regional members kuman tame alang litung nilitung hala people nilitung hala so WhatsApp group long
where kamne na monitor bom ke lage akha Richard Tok bi honorable EMC monitor bom ala dak ni litum chipi po lapen ni litum meeting do ala so meeting lo ni litum ICU bang ke paklang nun po raise po ke lans litum problem bang topic po News Check reports Northeast Hill today. Journalists Association for Assam Karbi Anglong District Committee Tumpen Sepatil Pipon si Kicheng Sia Kijoy Pen si Kilangpon Aja me Kijut Siara Nikap Kijan Skulalo Kipadupon Jafa Karbi Anglong District Committee Atumahin Pen Kitam Tanga Pora Hut John Director along Damsi Hospital Pen Ki Loving Hawar along Akijoy Pen si Kilangpon Tia Puthak Jingki Chitan Damsi La So Teng Pen Kitam Tang Rani Kapre Ka Hawar along Sitami Jafa Karbi Anglong District Committee Atumahin Pen Sepatil Pipon si Akijoy Pen si Kilang Our side rat Atumapan Panong Pipon si Akijoy Pen si Langpon Lo Bang Suar ni Akijoy Pen si Kilangpon Ajamek along Zone Director Dr. Borsing Rongpi Lapen District Programs Management along Dr. Emerjit Tiso Lapen Specialist Dr. Kedo Atum Anapan Jafa Karbi Anglong District Committee along Ame Pusam Prepare Hin Kachuro Pajarpon Jafa Karbi Anglong District Pen Iltum Space of Hand Iltum Free Medical Health Camp Kibipon Tum Long Please Jagat Pini Bangi Kidut Sierani no that Kakidan LP School Long Sipadupon Lo Kasi hop long nirong lo pini labang society tum Kecheng Pen Kijudan District Health Society Kecheng lo Health and Family Welfare along Joint Director Dr. Borsing Rongpi Lapen District Program Management Unit long Sir Dr. Morjit Tisu Kecheng lo Penangan Kecheng editum nang cerapon si pini labang society bangke pajutung lo Kasi ahok lo, iltum kidam along adam long pli dim lo ini angge ho. Kasi long pli dim kidam long ada iltum han penangan ada ta so tum sita menang cita mencitu lo pini labang so ada meg bacun dan apa. Lasi pini kijut sie ada ni bangge lalo. Je pini kijut silo masih iltum labang so sai klaim sita di laputa kali. Lasi iltum labang so lason sai lason thota sai klaim tu bom lang kapre department menta. Lasi hal sa hut sita mege Kadobe rongarat once the megen na chitapan student po posining thelo lasi hitum atim Jafa Karbi Anglong long plan mang pu plan mang pidoan phansa me nili Jafa mai fu plan kachuro pajelo tuma kado News Check reports Northeast Hill today.